Karbi Nationalist Youth Council asong lapen longlia hempu ve katum krong pia tawara pota council hemacataya long ke hangsar lang par omplup anpi. Dolamara Lem Society of Harman Kilik ing samjen pen kapacun lapen isi purke muason katiman. Net asar lang ki unduna samia phang Jepong Sajir Development Committee pen karchota. Pinia birta long pen kado kave pantame kardam na pazriklo. Nangte pinia birta arjuikta. Non-jong alam kalilo krong plia tawar customer along leki kondunvek ahem tunatum long lianam kachilongli. Sonsi the boka pen Dimapur an krong pli alam ki pinnang an alam klang lo. Laso pen ong dungatum tawar customer men pen long le chepek dun rintilo. Sita me compensation atangka kilong dun de ahem pu la pen hampang asong Karbi Nationalist Youth Council atum pen katesong kapidopona birta nangli. Komatne Mondol SK atumsi hem isiamien jetapsi tangka chepalong dun. Lason se Karbi Anglong Autonomous Council along Land and Revenue EM Amor Singh Tiso la pen Tenzing Rong Piatumta lahayalong Saikilan Dunji Kalisi Latumamasi tangka chopang dun rong. La sopen ke dam tangan ni pen man ke do Guwahati High Court along PIL bilo. La pen council along department atuma phan ki puateng pen thangnak asai ke deng avededa jok pini Karbi Anglong Autonomous Council ahem tikubalong Amor Singh Tiso Murdabat Tenzing Rong Pi Murdabat Autonomous Council Dadagiri Nosolibopu ke hang par omplup antu. Tangte jongdame Karbi Anglong arlo Amor Singh Tiso EM lapen Tenzing Rong Pi atuma phan ke dam tangan ni pen ongdungatum chesong. Sita me piniar ni Karbi Anglong Autonomous Council along dan number 1 asongsi pinchong thurong. Tangte Karbi Anglong Autonomous Council CEM ajako jehar jak thekhedet lama. Laso asai kiring ja phan ka pheri maputa ongdung arat atum pen chethan tunti. Pini nilitum Karbi Nationalist Youth Council pencenglok ladak ajakatum beneficiary tu mancitong dun dolo alama puthak pini ladak chesong nang kok mate gherao program council ke deng nang ko thai bang lahen do Karbi Anglong Autonomous Council la 4 lane ko chopang lim ba ki milam kali lo lek badu chini lo non Karbi Anglong Autonomous Council la puan ko choklem hala kilong bek nai pu beneficiary sumne piniar ni la puson kilong ledet la puson la dolo anikan alang dongan pang hongnang dolo la pen la puan chot kali ladak long rong asortum kon ansi kilong nanjima kon ansi alang litum along lek ke kondun ma la sola ma puthak ke Karbi Anglong Autonomous Council ke ja ladak long land and revenue in charge IEM Amor Singh Tiso piniar ni anta la hai puthak bangke paklang kredit lo ma de transparent kali det lo alang li bangke kachopang limji pu phansi alang li bangke la hai an nam kon ansi bigha long kilong nai ma la pen cheng lo along le kon ansi ke kondun ma alang li bangke dipik thip lo la bang so puthak rong asor pen cheng lo nili sa tame nilimen promoter Guwahati High Court ke damtang ni sar me pachuni isi case pidam dolo PIL number ke 10/2022 labang so PIL ateng chedan bom si ningkan isi api isi Karbi hala High Court pe Guwahati High Court pe nisi lamrai pipono final lamrai long bangala puhan lo hola dak long nang litum kechok che pen cheng lo pan si rong so dum kilong nang jima hala ya puthak bangen nang litum le methang alu chilang damu usalang litum court pen lam toy pipon lo labang so lam toy teng pen si nilitum ta court lam toy teng pen si la Karbi Anglong Autonomous Council secretary lang li amen ke si imtaru alang lipan panong si isi pinpur lo pidam no 12/7/2023 bon satami la pidam de phi satami alang litum ke piniar nianta nilitum han lai alun ke palang han inspection aphan nang hang confident la la si langdam polotang te Karbi Anglong Autonomous Council Tenzing Rong Pi pen chenglok EM Amor Singh Tiso satami Guwahati High Court order lagi kapate pek lo la sila bang so puthak litum ningkang samsi wa jok se nilitum pini ka chesong ladak padukono la pen pini ke nilitum kachipara pon lam thela hen until unless Karbi Anglong Autonomous Council pen written assurance nang pipetik commentus alang litum la so documents inspection than bang nangji ma written assurance pipetik ke nilitum edak tum ke tam dilo nilitum pini ani sa tumi pini ke to let to গৈছে পাতাদারি মাটি এটো অতি শীঘ্ৰে আমাক মানে সব কৰিব লাগে আৰু মই কি কম আৰু বৰ বেছি নকওঁ মই এখিনিকে কৈ মই সামৰিলোঁ আজি ফৰৱেৰ যিটো নেকি কেলেংকাৰী কেছ জড়িত হৈ থকা যিবিলাক ব্যক্তি সেইখিনি তদন্ত কৰিব লাগে চৰকাৰে আৰু আমাৰ অট'নমাছ কাউন্সিলৰ যিজন মাননীয় তুলিৰাম ৰহাং দেৱক ছাৰকো আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আমাৰ প্ৰাপ্যখিনি যাতে আমাক অতি শীঘ্ৰে উলিয়াই দিব লাগে আৰু যিটো নেকি আমাৰ
ডাঙৰীয়া আমাৰ কৰ্মতেৰণ ছাৰ ডাঙৰীয়া যিটো নেকি আমাৰ হাইকোৰ্টৰ পৰা যিটো নেকি অৰ্ডাৰ কপি লৈ আহিছে আজি তক আমাক মানে এগ্ৰিমেণ্ট কৰি দিয়া নাই যে ইছ্যু কৰিব লাগিছিলে আজিও কৰা নাই যে সিহঁতে টাইম এটা বিচাৰিছে যে নেক্সট সপ্তাহত হ'ব পাৰে নহ'ব পাৰে ঠিক তেনেকুৱা এটা আমাক আজি ৰিপ্লাই দিলে গতিকে তেনেকুৱা যদি বাৰে বাৰে যদি আমাক যদি ৰিপ্লাই দি থাকে আমি মানি নল'ম আমি কেতিয়াও মানি নল'ম আমাৰ কিন্তু আমাৰ প্ৰত্যেক দুখীয়া দৰিদ্ৰ কৃষকৰ পৰা কোটি কোটি টকাৰ লণ্ঠপণ্ঠ কৰিছে যিখিনি পাইপৰ মাটি গৈছে সেইখিনি পাইপৰ মাটি কোনো ধৰণৰ আমাক বুজাই দিয়া নাই অট'নমাছ কাউন্সিলে গতিকে আমি এইটোৱে অনুৰোধ কৰোঁ যে আমাৰ মাননীয় ডক্টৰ তুলিৰাম Kedamtang paipaya ciklo niphang kora hiniarni lakhang kora trok Duarbaguri MSC constituency ke parlo Dolamara Lamps sengdet pen ningkani kora trok api pharokre sirkep pra trok si pen suri hinira inkora kethoman bangso kilikapa do pen Duarbaguri constituency along isi phurki muason kachima Dolamara Lamps along bangpu bangpi kilikalong pangrum pet pen bang pharo plira bang plikya pra kethom shareholders do Laswang bong pen bang pharo ke thomra bang sir kep ke pra ke thom mate pham nar kep ke pra nar ke patum vote chok don si amina aning ka chethe abang pa bang phia phan ingwai ponno bang so kile ka chepatia long BJP Congress APHLC lapen kapre racharia song pen chepati dum bon ta kile kang theke klang ahut anke BJP anat pen bang troksi lapen Congress anat pen bang troksi atom si hai ponno Bangso Lamp Society kilikalong ki haidonatum lake Hundar Phangcho 192 vote mate pharoi sira sirkep ke prahini award chepalong donsi ketching silong dum Biren Tokbi 186 vote chepalong si hiniang deng chepalong dum Augustine Singnar 170 vote chepalong si kethomang deng chepalong dum Sonsi Mohaningti Daniel Terang Hun Phangcho Bijoy Terang John Kathar Roman Terong, Santos Rompi, Coursing Lekhe, Lapen Lapu, Swallow Mate, Women Category Pen, Caroline Hansepi, 191 vote Chapalong Duno. Lapen Kareng TP, 186 vote on Chapalong Duno. Duarbaguri Pen Rangsina Bay Report Cut News. Ini lah bangso election along bangko ano shareholder tu belam ini election ang jauh. Shareholder ke 43. Sombong kan 393. Oke, dalam orang along setame jagat tepi, dua bagui loh ke dalam orang along polisi tahunan. Terus apa polisi nanti, itu kami shareholder orang ke konsep. Nang lino lah hai jalo, nang lino apa tu kan, betul lah mesti sihir apa. Apa tu dia apa pun boleh. Apa pun. Shareholder. Apa pun ni pan ke mungkin dalam kami diusut bang. Kalau ini shareholder apa pun ni malam dulu apa pun. Tapi ini tahu sekolah dalam men kecil tahu saya jadi nangkian nomor saya mat semua kartu sangkok loh itu kami kawan mah tangdak di tangdak kecil masih sangkok Alang ini, jadi lah ini lah bangso kini kat cepat loh ke kopi party masih ke thudun loh. Party ke party ya ini hasilnya saya ke kongres saya kan ada loh ruling party kan ada si BJP tidak kongres tidak boleh si grup dua lah ngomong si grup mati loh Alang ini, kalau kongres itu kan elan si grup
Nanti result kita tang kami kato ke radio anem from bacita. Result kang lo amen kan ya dam kode be ini long chot aso kita no nang li hai lo la bang so kam ta nang li klem pon thujima kamat ta. Nanda kami tu boli pun bom lepas non kita itu nanda bacok pun dihansi. Ni mata bangke ningarong ting lo athei kayang bong pinisi pas lo la pela bang so lem lem bangke amen tu leven da election bi belang pinisi election lo bang so election ki pining la ben pinisi masih ningarong ting Nang lagi hai dengan pada ringnya sih hai dengan. nili 170 betin lo nali parsi tu Nanti lah bang sono nang tuang bang ben hai deh lo lah pen chairman stami kang ba itu lah sih nang ini kimata teng itu. bangale tu mu la bang so committee ni tum la non hai det no pini hai lo mati la ki hai tum kan tum chingwai si tu ko ma ko si chairman ki pi ma ni tum la pi ako chingwai tu sai ben si la bang so lem ki pereng ye kan tum pini pen lam chap ki pi kon Nanti nang li ke nang li kuna pesi no nang li bang so lem na chakate du. nanti ke pu lang tha elo pik di puso kadra di puso na pen ni Dipu Jepong Sajir Development Committee pen pini nit asat lang ki undun pen Medical College salong amen ka chathap dun Melim Singnar pia phan archo damsi hiljume pajirda Dipu Jepong Sajir Village Development Committee pen pining nit asat lang ki undun rongisi Kangbura Singnar la pen moina teron pia tumasupi Sami Melim Singnar pia phan archo damsi akai ke mesenje phan arnam ahiljume pajirda Development Committee Ameipu Hemchandra Teron, Kongchun Bang Ramesh Terang, Rongastar Ram Terong Lapen, Ari Sangho, Sarsing Kathar Lapen Khorsing Hong Piatum, Au Sopia Hemdamsi, Archodang. Nizangkar Bianglong, Lakha Troxy, Kopili Constituency ke Parlo, Kandong Kese Branch Committee Atumpen, Education Aputak, Cheroktoka Maketing Puna Birta, Neletuma Perang Ketwa Tisopen, Birtana Pale. Kidamtang paipaya chiklo niphang kora hiniarni Kandong KSA arwa tumpen Thelu aji LP School along Education Awareness mate chirok toka make padopona ho Kandong KSA arwa meipu Joiram Tiso meichari pen meyalam the sir edbia himpensi than pajirmi po Aluhiaman pen tiripi KSA Kongchen Bang Biswa Jyoti Teron KSA tiripi Klembang po Rensing Rongphar Bir Singh Kro Dunmei Pu KSA West Karbi Anglong District Committee Rajen Tiso Dihen Chunbang Longsing Tiso Headmaster Mate Thanbang Kandong LP School Sir Samson Ingti Headmaster Mate Thanbang Langchiting LP School Anparata Rongthom Rongasar Lapen Kibi Kithi Luchari Amumaratum Chetong Dunpen Meyalong RDP Dung Education Mate Kicharia Puthak Chirok Toka Meke Padwa Hot Eprang Koson si kengkam kachajodun thekjima lapen lojong si thekthi pulote khereng jakisung thetan pusi ninjepo lapen arta ki jumpen piso somi mate kachpa chora bangke un anpen kangton ponja pan mealong te than chimumpo lapen rong rup rong asar lapen kibi kithi aklimang pharatum education awareness along ing samjin pen lama judun pen me patun गार्जियन तुम पंच से कचाले हिने बांग अलर्ट पो लापेन सोंदक थक अवेयरनेस प्रोग्राम नंग दो थुलप लोनते हन के बांग उबे के नी तुम सतामे कचाले हिने बांग के अपखान के पसी हिने थन चोरलस ता Pini Karbiluchar le song Kandong branch se hin pen pati pansi Thiluaji LP School along education awareness program bi pon lo sila bangso educational awareness program ki bi pon Nasimet Karbiluchar le song pen aningkan wang ason pining le thot tamela dak nang bi pon lo la bangke il tuma kemang bangal ga Nasimet kopilo bang klim sumar ban ke chenglok ki thurmi Karbiru se jang atum Kebang jilang apor toklang hin koson si kapap prang un thekjima lapen toklang phat koson si tirthi ka buchi duna long si recent ka peman long jima hola so akemang man silu tumangke toklang hin fit ame awareness program fit menang dolo lapen i tumarong roblong pultang tunon ket hidung a problema bangkala hello je arta ki jumpen hem rup ka chubochi mate penan ke do piso ke ban lapuson fit ame dolo lasi hala so ang asayang deng bang ilutum che thamchi mumpen che rok toga mai bidam pen koson sela hai fit ame tum kham khei unjima je arta ka be tum akai thap kache phalang no
mata kai kana hok atowar ben kuson si tum kerai komun thekji mahala hai fitamel tum labang so mai long che than pon lo lapen ilitum karbilo charlia song hin men jase met pera bangke karbeng long autonomous council kachari ponba matum fitame choning riduming tu je pini thiluji kandong lang che thinga hawar fitame lang mi pen ke chenglok tok lang ai hin mate tok lang sa kacharli asai hem fitame an so se ke paching thurpon an se abolon ke pedopon ji phanbang ke nal tum fitame ar pudolo bukan sanal tum fitame na chi humri pen ladak hawar wang pen video sore nang chepa choik tha lapen nal tum theglong po je hok pet dak hawar long kar biri so jang tum mate klim sumaratum aklimang pharatum kacharli warmon mate environment rang ko fang deng fitamal tum fitame chini po lalo adat theology angkang hawar lochar le song hin pen adat education awareness program ke wan thegapot nili kese ahin phan chuniri lo ato mesen na program pusinili mathalo yang lapang sopu thak pot rata phan kopi iglo sar pat chini igi ola so ka chini ka lalo mohet ne tu pena ana chin kilometer je thanlo la si e osomara tum penan ke do dap la son theklong nil tum dak molam molam nil ke pong suan dak lo au so phanda ha hem dam phudam vi lo nili ke claim lo la si lai hui ke chok chi pe ka pe chok nang ji ko bang sinil hin pen tak mat halo rat tum hang pudam ni bangke si ani wang sitame la school ni osomara phan ko puson sina pe dun biari ma absent ba vedet jima kasa puthak sinili rat tum hang cheneri lo Kheroni pen Edward Tiso report Kat News. Nizang Karbianglong Lakhai Si Duar Amla constituency ka parlo Khumrai Khora Arongalong Don Thom ke prapho so se ahem tunto Karbianglong Autonomous Council pen labang so Arongalong ihum Lotali ahem tapilo Sitami Lothan bang karan Johana bang arui Lothan thepusi Rongara tatom pen kaningje pona birata Kat News asai malong birata nang pali All Tiwa Student Union Karbianglong District Committee General Secretary Pramod Sabra lapen alang leri sangha tumpen ka humida mahot therang ket maphan than kachini halabang soa skulalong lota yaklim somar lo thando chitkedo bon setame skula sahem langdam lote inghap ka pen chenglok asar nung anta kera lapen kangnya dex bench anta ve la song se table lapen chair anta ve la song si barpi barso ki dua thai anta ave la pen ki juna lang our side dang ave la pen school tar pang thek mate sign board anta ave quality education ke aphialam no na puson amri duar amla tin thong ha working sangaso luthan matung la puson luthan thesi bainong tren bompu aplang kampenta lamplang la pen thek dum long bom Lasino Duar Amla a constituency Rapen Kachetoy Dun local MSC Mate EM Prabhat Chandra Taro Pen RDMC non bangso school puthot pareng thusi karan Johana Phan Lokithan Pamija Phan ar pupida tapi karan Johana bang non apuson teklan ke ningduk alam binong aposi Karbianglong Autonomous Council EM in charge education akihan Richard Tobia Phan Prabjin Pen karan Johana Phan Terexi suspension pinangji pusi All Tiwa Student Union Pen kehang pasupong আজি আমি সদৌতীয়া ছাত্ৰ সন্থা আজি দুৱাৰামলাৰ কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিলৰ 1 নং দুৱাৰামলা পৰিষদীয় সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত খুমৰাই খৰা গাঁৱৰ ৰাইজে আমাক মাটি পঠাত আমি সন্থাৰ ফালৰ পৰা আমি আহিলোঁ আমি ইয়ালৈ আহি দেখিলোঁ যে এই গাঁওখনৰ যিটো নেকি বিদ্যালয়ৰ এই একমাত্ৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ যিটো পৰিস্থিতি দেখিবলৈ গ'লে খুবেই শোচনীয় ৰাইজে এই কথাখিনি বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন অভিযোগ আমাৰ আগতো কৰিছে বা প্ৰশাসনৰ আগতো কৰিছে চৰকাৰৰ ওচৰতো তেওঁলোকে অভিযোগখিনি আনিছে তথাপিও এই বিদ্যালয়ৰ সমস্যা খুবেই শোচনীয় ইয়াত স্কুল বিল্ডিং বুলি ক'বলৈ গ'লে টিনবোৰো পচি গ'ল ছাদ পচি গ'ল না ফ্ল'ৰ পকা আছে না কাৰেণ্টৰ সুবিধা আছে ইয়াৰ লগতে
আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো হ'ল এইটোৱেই বিদ্যালয়খন কেতিয়া পৰিচ্ছন্নতা হৈ থাকিব পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন হৈ থাকিব যেতিয়া এইখন বিদ্যালয়ৰ কোনোবা এখন বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকটো ৰেগুলাৰ হ'ব আৰু ইয়াৰ শিক্ষক কৰণ চৌহান তেওঁ ডিউটিৰ ক্ষেত্ৰত ইৰেগুলাৰ তেওঁ ডিউটি ভালকৈ নকৰে সপ্তাহ 2 সপ্তাহ বা মাহলৈকে তেওঁ নাইকিয়া হৈ থাকে ৰাইজে তেওঁক পাঠদান কৰিবৰ কাৰণে তেওঁৰ সুবিধাৰ্থে ৰাইজে তেওঁ থাকিবলৈ ঘৰ নিৰ্মাণ কৰি দিছে তাৰপিছত তেওঁ মানে ইয়াত ভালকৈ ডিউটি নকৰে সেইবাবে মই কাৰ্বি আংলং সাহিত্য পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য ডক্টৰ তুলিৰাম ৰহাং ডাঙৰীয়াৰ লগতে শিক্ষা বিভাগৰ ইনচাৰ্জ ৰিচাৰ্ড টকবি ডাঙৰীয়াক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ লগতে ইয়াৰ স্থানীয় MSc তথা EM প্ৰভাত চন্দ্ৰ তাৰু ডাঙৰীয়াক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আপোনাৰ যিটো নেকি সমষ্টিত 1 নং দুৱাৰমুনা পৰিষদৰ সমষ্টি এই খুমৰাইখৰা গাঁওখন এই খুমৰাইখৰা গাঁৱৰ ৰাইজে আপোনাক বহুত ভাল পায় অন্তৰৰ পৰা ভাল পায় আপোনাক ভোটো প্ৰদান কৰি আহিছে তাৰপিছতো তেওঁলোকৰ এই অভাৱ অভিযোগবোৰ পূৰণ নকৰাৰ কাৰণটো কি আপোনালোকে তেওঁলোকৰ অভাৱ অভিযোগবোৰ আপোনালোকে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰক আৰু এই স্কুলখনত ইমিডিয়েট আপোনালোকে পৰ্যবেক্ষণ কৰি পেলাই ইয়াত কি অভাৱ অভিযোগ আছে না টয়লেট ভাল না লেট্ৰিন ভাল না কাৰেণ্ট সুবিধা আছে না ইয়াত ফ্ল'ৰ ভাল না ইয়াৰ স্কুলৰ না বিল্ডিং ভাল আছে আৰু চাইনবোৰ্ড নাই বিল্ডিঙৰ এনেকুৱা এটা অৱস্থা এই বিদ্যালয়খনৰ তাৰ লগতে মাষ্টৰ যদি নেকি ইৰেগুলাৰ হয় তেওঁ ইমিডিয়েট ছাছপেণ্ড কৰক আৰু তেওঁৰ পৰিৱৰ্তে এজন সুশিক্ষিত এজন সুনাগৰিক সুশিক্ষক ইয়াত প্ৰদান কৰক ধন্যবাদ Lakhain ko rapho nilip MEC constituency ke parlo koilamati hawar masi terang arong barjurong piarong lapen wo phongrong piarong along PMAYJ hemso ke kim pivek a supervisor Moses terang don pia hem ke kim pi non puanta patang te tangte adai ke dovek atuma pha nilip MEC pobitorong pipen langding poma rongara ratompen karjupon abdirta kat news asaimalo birta nangle भारत सरकार पेन की 2 लाख आरा तमा फान का पानों पिपोन PMAYJ स्कीम पेन नीले कॉन्स्टिट्यूएंसी लोंगटा ओंगडुंगा हेम नंगलेलो ला पेन के केम केरांगा साइ सिता में क्लेम पोन बोन सिता में इसी निंगदुक में आलामा बांके कि केम का पतांगते हेमसी अफाइता दोपे काना सुरहिनी राक्रेन आरके पेन क्रेसर के पनिकान PMAYJ हेमसो के केम नॉन पुआन निंकान प्लीसो से प्लेंगदेट अपियांता पतांगते हेम के लाहेन वो फोंगरोंग पियारोंग अमेकर काचे सिंगनार पी आरजू रोंग पियारोंग अमेकर का बोंतारोपी जोहोंग सिंगनार बाताहिनी बेंग पेन तांका एन लापलो सिदामिन नोट अंता हेमसो पतांग पी पेडेटलो स्टोन सी आधाय के दोवे काटुम सुपरवाइजर मोसेस तरंग ग्राम सेवा के बिमल मिलिक JE के तानुस तानमाई महंत लापेन नीले ब्लॉक वीडियो के जूली तरंग पी आटुम आदाय दो Athe kilang kapangkre lapen asayar puka ciklem pa memede da joini si lapuson mandet. Tangte MAC po biturong pia hin pen non kopia asay kedengpo laki apor si nang thangpu. Moses terang komatlo pulote alang laki nutkit hekser abang. Lapen nilip bizepia long kai ke aprang anat ke japon bom abang. Anparta bizewa emamei pu arpusi ki bom abang. Tangte hemso hempu atumpen kaning je ponalam the arjupon iksina em ke mentu nikan lo kim aso hem nangele ke nikan pli takel ke chok thupo koma lo kim ke Moses terang se kim di tangka batai an go lai tang batai hini online alo piponi la patang net ke sini ene lita chonghong lo mane ela so hem ke patang ji mane kapul ho poisa ke ulai alo he kita mengke nili bangar di damlo mane kang hong dor sikar di damlo pachulam nili damlo la so hen na patang serang patang te polete na chipri thu dang kechoi ma la so na hem nang pina patherang memi ke damlo tasi nang chipri ano kalite nang patang serang o pelang sini lipulo aman ke ala Moses terang manang thang no patang istadar chon helang taprat jin jita hai der chot hai nilibang thang no la anak ki der ke chonghong dang der le pusi kang hong undilang jalo nilibang pudam he dam pagi pudam lo amasi nilibang pulumo kini la so hem long mo mami nang arju pete ni thanun te juno ni ma lam sini lipulo ako
Hanun dami bang news ki pitung ke bang pi bom pu kesini phanata. Lasi lasona hem ke nak patang ti hem ke nak tenang ni pesini pudu. Asi batah ini paisa ulai elo. Aku paisa ko ulai lam tani lipu elo. Paisa ta batah ini na ulai elo. Anke laso hem ke tang enangi polo. Ini si pudu. Tenon bang petang wek nang po. Laso hem nili lasi pudam lo. Patang te pete nang ki pidang. Lason terak mimi ke nang pinang ni. Pesini lipu dam lo. Nasi nangit pi bang tamo se serang sana pi bang ta bang apu sia ku tau talam nang thak amrong ki dong dia. Cok. Tang tenon malam sopora phan birta mo ing tonik sinang. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ। Dihena mopit puthot birta long wang thuiklom. Pai niphai kora hini arni Mahamaya constituency ke parlopon denarong virwar pungaji pathuak lamalong longbui club hin pen patre piponsi ke chengsi karlitang deuri terang summer knockout football championship kapaman po virwar ahawar football kapathua hin chingthor ponang jipu kamatha penajok longbui club aterang ahin pen ke chengsi karlitang deuri terang summer knockout football championship kapaman pon pangchengpo Bangso kapathu cheng chia prang karlitang deuri terang aphan milur methe kai ponsi kachiki mo sai deng ponsi Karbianglong Autonomous Council lunsing terona hin pen kapathu ke cheng siarani ingpu pipong halapu ke cheng siarani kapathu pong lake Phuchim FC lapen Paklongkam FC ang bongsi pathu pon kapathu ke thek muchora jok Paklongkam FC atom gol ke thom pen chepahai pon Bangso kapathu pon along kang sai pon lake referee Khorsing terang den thong teron sumsi terang atuma hin pensi langtari pedopon Bangso along Karbianglong Autonomous Council lunsing terong lapen Mahamaya VDC chairman Rajesh Teron Longbui club manager Bikram Keling president Rajaningti lapen team Mahamaya tom chetong dunsi ing samjin pen pachunpo Lakhain ko rapho Nilip MBC constituency ke parlo angkang number ar namrupat picnic spot mate number alang royalong ta ki jui kelang atum dope Karbianglong Autonomous Council pen adimalong aliracham ki piasai deng ponasonte an sose ki jui kelang atum dot huji lang basi niletuma firang ke pitoteron pen birtanang pali Karbianglong hawar lake ki jui kelang adim dope langroy langjeng langsun lapen thengpi thengprang kelang meme ason dope Laston thotsi number ar namrupat picnic spora longta ilong kijui meme lapen lang meme adim do Jinglu jingcha dim lapen kechu kijun jiaphan chotun chudang adim ta metsen do lapen ar nili so lapen ar velejang seta bike gari motor ta ha adung an palidam Athe silonijang lapen chokihola ka cheleng BBDC road number RCC adolong athak chot anwetlong Nonamat committee ke sengawi lapen lada kewang aning khanga bang alinga tum seta ake joy pen warsaido hada kidu aratum lapen rat asai claim bang phu jakob hansi lapen ari sangwa tum pen kaning je pon alam thi arjupon iksina itu mane an ki chu ya di manda bi hot pen ke tun chu chodang pen seng lo hadi lo so di manda siang di kon am mondone kela kaprek kan wang lumang state kaprek pen kaprek alam ke aprang mangke wang di pinangan na niri so ku hadi ha hala su da lam mangke juruhat guhati pedon na di bogor ko na pe mune tu mane anek kit tu mang se si bang ba dah tela munit ki ong nai pening ang bong ma tuning lomben lo pining besi pening pendi jana tu ladak komiti de ma non ma komiti ada lang tax kan ma hang kan ela nut anjilom penen nang di ela jana tu mahin pen autonomous council kan tu lokui de
Itu mahen pengen cunuri lah pulau sa, dong yang se CM sa, dong hasil penyong se, ini tumhan lah so, kita develop di penyong se, ini tumhan, awal saya nanti kote, dak, anen pria semua tumhannya dak mana, isi cacing turun awal saya long, bukan jadi penega hotel penega phone lagi, lasono kita me cibidun longko, lasono se awal saya nanti kote, anso se ini tumninga rong lo pen, borhini bang lalu je Nambor po jagat bang ke aprang ke muni tum chini sita nona bang ke jong si lahai bar sai long si nang pilo le pung te dang ni tum nambora pe nambora men pu bang ta ansu se mane chithang ko labang so picnic spot amen ga sama nang pilo ene ni tum no ma ki amen ki yer ning hang kala nambor picnic spot ko na rang roi ta na no rang roi men mas ni ko anam rupak Tela anam rupat putih pasti kiul masalam kada kan. La so alam bang ke tham ta alam ke dingle mane la so anam arupat pu ki yoda bang ke la bang so la parayang long bang la so ang long hadia la so ang long ke ha buhati plong kudu la so nomor bang isi ke la so buhati plong lu pute dak lang roy yo pani kang bo dim lo bedroom ta kang bo dim lo long ni ta kang bo dim lo nambor ta kang bo dim lo kasi hala so ang long an bang ke la so ang long jon chiku ko la ke aping ri masila mana se ala se ana marupa Tangte pinya birta bangke kang tonik long kadu kaveta me domethak me kurwang thu